مرحبا مرحبا محمد الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى مرحبا وإخواننا الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا حل الأرواح من مشارق الأرض ومغاربها بالوبر خصوصا من كان اسمه مكتوب في هذه الدفتر وأن تعالوا بأسمائه ثم إلى رحماتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخص الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يستجيب هم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأنتيت من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى علم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فيها منابع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة صلوا على النبي صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Doa kami. Hadisannya dulu nih. Fakkatabullah alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa law ijtama'u ala an yadurraka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Pada kata rufi'at nekani. Ya, dan mana? Rufi'at wis den angkat opo al-aqlamu qalam. Rufi'at wis den angkat opo al-aqlamu qalam. Me ngakui lafaz aklam me bene kolam aneka ekoca mana minba di ta'zim. Hingga itu adalah satu penghormatan ekoca al-aklam. Mestinya kolam
Kolam ini maknanya pulpen. Nun wal qalami wama yasturun. Kolam. Tapi kan tuh kajian Nabi ada akram, mengakui jamak, membeli kolam. Ini kayak kocak mimba bit ta'zim. Orang Arab ini kan senikah. Contoh Nabi Ibrahim situ, tapi dalam Quran kocak banyak. Inna Ibrahim ummatan. Kocak ummatan. Ummatan itu kemana umat banyak. Berarti amul jaki dengan Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan. Inna Ibrahim kana ummatan. Kocak umat. Pertama biasanya para habaib, mana biar debu mau ngomongan, tak kenal. Antum siapa? Antum kan banyak mana? Mestinya antak atau ente siapa? Ben siapa? Tapi neng Arab nikah karena menunjukkan ta'zim, menunjukkan apa namanya penghormatan. Kocak antum beni antak. Mestinya antak, mau antum banyak. Nah paham ya? Jadi kan itu kocak aklam. Padahal Al-Quran kocak apa? Qalam nun wal qalami wa ma yasurun. Tapi ini kata kan di Nabi ada rufi'atil aklam. Ampun yang kak kolam pena. Iki berita kolam. Sebelum yang lohil mahfud. Se ampun terangkat kolam benar karena ampun tercatat. Napa seperti kepastian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rufi'atil aqlam rufi'at mustin angkat apa al aqlamu qalam pulpen wajafat lan wis garing apa as-suhufu pira-pira tulisan pira-pira napa niku mushaf buku catatan. Artinya dari hadis nikah sedaya perkara terjadi atau belum terjadi neka ampun termaktub, ampun tertulis. Mah neng lauhin mahfuz. Lah, Islamun orang ngeriala pastena selamat, ya selamat. Orang ngeriala pastena celaka, ya celaka. Karena pulpen ya kami Gusti Allah. Wajah fatih suhub, terus tolesan-tolesan pun tak becah. Kering, ada kering pun potos pun, tulisannya lah potos sana. Tinggal bagaimana penmajinan bila diberi nikmat bisa mensyukuri nikmat. Ketika diberi ujian, yang mereka kelem ngetepi dan kelaban penuh kesabaran. Nah, hadis mereka menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampun abdi keputusan, tak bisa keguguran. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha'. Allah Ta'ala memberikan napa? Ngelebur dosana ma yasha'. Apa saya keterusan di Gusti Allah, napa saya kesokan di Gusti Allah, wa yuthbit juga Gusti Allah kongang nentuaki, wa indahu umul kitab, wa yuthbit dan Gusti Allah juga kongang natepaki, wa indahu umul kitab, yani lauhil mahfuz. Karena ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala kocak ilmu al-qadim, ilmu lahil qadim al-azali. Ada orang yang mampu merubah keputusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd. Hadirin yang sahabat dan pemujaki, ketika umat jenengan mereka karena jalan ini nondi ini kamu rezeki dan lagung beda ketetapan ajal pateh pun beda ketetapan terus derma ya wes lakone kenangana napa kenange tambah na bikin aja tompai kayak gitu tak usah sompok apa sih sompok
Allah kalau ya tak bisa terjadi, tak mungkin terjadi kecuali atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Timon orang ini jadi kebetulan ini kasih pun tulisan catat Pak. Bencana, celakana, judulna, patenna, rezekina, tapi tidak tercatat. Wa indahu umul kitab. Seorang cuma Gusti Allah, bahkan malaikat tukang nyatet pun tak tahu. Bahkan malaikat juga tak ngauningi. Dah apa sih catat tak tahu kecuali Gusti Allah sih maha ngauningi. Dalam hadis qudsi yang kedua inna awwal syai'in katabahul qalam fil lauhil mahfuz. Pertama kali sesuatu saya tulis di malaikat ning lauhil mahfuz iki mereka bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama catatan ning lauhil mahfuz ning kolam saya tulis ke dalam kolam lauhil mahfuz ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kita terus lagi tulisna innani anallahu la ilaha illa ana muhammadun rasuli. Catat neng lauhil mahfuz. Man istaslama li qada'i saban orang se narema pasrah dekatan keputusan. Wa sabara ala balai bersabar ke atas tang ujian. Wa syakara li na'mai berterima syukur dekatan pemberian nikmat. Wa radiya bi hukmi bergelem riba nerima dekat apa sedemikian keputusan kata bahu siddiqan maka orang ini kayak catat ini Gusti Allah orang siddiq iman betul-betul siddiq Islam betul-betul siddiq ongguan ada perlawanan di dalam hatinya ada perlawanan di dalam hati boleh disampaikan betul-betul pasrah dekat Gusti Allah. Narema keputusnya Gusti Allah, tak bisa ganggu. Jangan wasit tidak kena ganggu gugat keputusnya Allah. Keluar kartu konek, masih anak besi itu tetap konek. Keputusan hakim mulai etok nih pengadilan, tok hakim ngetok palu tak bisa. Mereka mau jadi keputusan hakim. Lah Allah Gusti Allah punya hakim biasa, ahkamul hakim. Ya. Orang yang belum menerima dan kepastian Gusti Allah, sabar dan berbala musibah yang terjadi, asyukur dengan nikmat-nikmat saya bagi. Kata bahu siddiqan maka orang ini catat orang siddiq, orang seungguh di dalam hati itu. Tulisannya kan mau cantok Islam. Islam ini kerennya mana? Istislam, pasrah penuh. Yang kadang dia berontak dalam hati. Kali abang ada ya, jangan roh abu ya abu, jangan solo dari ada ya kem dah tak istislam tak pasrah penuhnya mana. Nah, sebaliknya, setelah wa asyartuhu yaumal qiyamati ma'as siddiqin. Orang yang sebelum pasrah dan keputusan Gusti Allah, maka orang yang kepaki dengan akhirat apa bolong bi orang-orang siddiq, masyuhada wasalih. Masyuhada wassalihin ma'as-siddiqin wasyuhada wassalihin fahasuna ulaika rafiqa. Kus bagus kancan siddiq ya. Ning dunya juga ning akhirat paling pak tepaan kanca, paling kus bagus kanca as-siddiqin. Orang-orang seongkuan di dalam Islam dan iman. La ilaha illallah wa man lam yastaslim li qada'i saban orang yang tak gelem nerima tak pasrah datang qada ketentuan wa lam yasbir ala bala'i tak gelem sabar dekat datang bala ben musibah ujian sedeten sakit kematian kehilangan dan lain sebagainya wa lam yashkur li na'ma'i tak gelem syukur datang nikmat-nikmat saya rasaki walam yarda bi hukmi tak gelem ridha nerima datang keputusan dari Gusti Allah falyakhruj min tahti samai suruh keluar dari tanggul benetang langit langit Gusti Allah langit Gusti Allah jangan langit
Wal yastamis wal yaltamis rabban siwa ila pangeran engkau lah. Pangeran apa? Setelahnya ketentuan dari Gusti Allah. Kimpon mun ebri nikmat asyukur. Ebri ujian ya sabar. Ada dunia ini kan dunia, ya sakit, ya sehat, ya odi, ya mati, ya soki, ya melarat, ya rakyat, ya pejabat, tak tinggal boleh jadi rakyat biasa. Ya mah, itu ini dia mah. Bilon soki semelarat punya, bilon genteng, apa, sehat, setia, andai, kangen punya. Ada dunia ini ada dunia, udah rumah. Mau tidak mau, ordin itu ini kita pun mati pak. Sampai kan pasrah ke Gusti Allah urusan odi. Engkau mulai takdir odi. Tetap odi, apapun yang terjadi, tetap odi. Apa mau bersikir ya, mata pakai pasrah. Urusan lakoh, urusan sekarang. Terkadang ibadah ragu, padahal nyambung di sampean lebih berharga daripada kakana. Pasrah 100% ke Gusti Allah. Kali itu hadir mereka memberikan pelajaran tentang jika kau berbuat panjenengan berpasrah diri ke Gusti Allah, menyerahkan diri ke Gusti Allah, segala urusan ke Gusti Allah. Mungkin pun malaikat angka hati, malaikat bingung ke pikirannya. Sampai mentakdir soki pak. Dan mah, ya Allah alam cara Gusti Allah diibadah deui. Desa binoleran teh soki mesti tahu. Coba batu barang. Ya, saya tahu. Desa dana bade bae sadana. Mun orang takdir mantik. Rasa sponsor tetap mantik. Masih asa pun sorong letak manti. Sandi hajat nyarang wajan ke kuda lagi letak manti. Terus dilapke lah. Mulai orang ini kapan icap keputusan dari Gusti Allah. Orang ini tak bisa dari sana. Salam dunia manusia dari awal makhluk baik manusia atau jin. Bolong dari awal Nabi Adam sampai terakhir saatnya manusia ini untuk memberikan manfaat tak bisa beri manfaat kejebak ampun sendiri kata-kata dari Gusti Allah. Manusia dari awal sampai akhir untuk mencelaka kaum manusia tak bisa celaka kejebak tidak ampun beri ketetapan dari Gusti Allah. Paham yang dulu ini? Jadi orang yang tak gelem nerima dengan keputusan Gusti Allah. Tak gelem sabar dekah balak berujian dari Gusti Allah. Tak gelem nyokorin dengan nikmat peparing Gusti Allah. Fal yakhruj min tahti samai keluar dari tangga langit wal yaltamis wal yatruk rabban siwai cak pangeran engkau nya pangeran lain. Alhamdulillah. Tapi orang mereka ongku nerema dengan lapang dada. Ridho dengan keputusan Gusti Allah. Maka orang ini kata bahwa Allah siddiqan, orang ini catat orang si ongkuan si siddiq benih sodik. Mon sodik ini kan maknanya orang si jujur orang si ongkuan. Tapi mon siddiq aneka bertasdid aneka namanya dulu ala takfir. Mereka sahabat Abu Bakar ucap as-siddiq kang temen banget temen nikang banget jujuri. Benih kalau jujur biasa, benih ongguan biasa, ongguan sahar. Mereka ucap Abu Bakar as-siddiq. Ya repot tersana. Kecuali ngaji nak nikah. Sehingga nambah insya Allah kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan keyakinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jasa dan mulyaki hadis nikah, ampun hadis ibadah hadis tambahan terakhir. Kami berkaitan dengan hadis nikah, ampun dibaca. Nikah hadis saya terangaki
tentang mana pelajaran dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar supaya semakin husnudzon ke Gusti Allah, husnul yakin, sebaik-baik keyakinan, sehingga tak tergoyah di dalam dada, di dalam hati kemancingan, terjadi, pasti terjadi, tak terjadi, tak kira terjadi. Perkara sampai nita, orang yang soleh, mohon barokah doa, mohon barokah ain, mohon barokah fatihah, tak masalah, ya tak masalah. Kayak mau tak jodoh, jajak mau capek. Kamu ibu ambil belong mulus, kamu hasil. Ini berarti tidak kersaki, beres. Benar tak mati, sesuatu kita benar tak mati. Berarti tak kebarengan bi kersana kesokan Gusti Allah. Mula pengiran tak kesokan derma. Karena ulama orang sesuatu ini tak tua nama mati. Le sana tak kemana pesua, tak sandasan orang mati. Nah berkata lebat minta tolong ke orang sesuatu. Perkara sudu tak sudu. Nah cari kapir ya. Kebesaran pengiran. Ini kalau tahu bangsa mau cain. Gue boleh kata sarang kangkok pas tak cucu ojen dong. Gue kalau tahu, ada orang yang bisa mendatang ojen untuk patah ojen. Itu napa udano. Ternyata pak ojen. Ya ojen ternyata pak ojen. Mau tak ojen tak kira. Ya, jadi neka pelajaran untuk sobat jagoan manjinan. Jadi orang saya yakin. Mana bila cukup dia, bila biasanya kita tambah. Mon pancet cuma boleh pasal itu, ya, sama mengenai bunga lebih. Nah, ketika sana majelis tak kerja, ada aja kerja, kenapa sampai lupa kekhusyuan majelis kita. Karena mereka saya baca hadis, saya baca sholawat, sehingga tak asam semuanya. Ya, kalau paling tak senang enggak majelis saya kesana aja kerjanya. Nah, semoga tidak bermanfaat. Semoga insya Allah ini akan nambah kekuatan, keyakinan dan keimanan. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa rahfatah. Allahumma bihurmati hadzal nabiyyil karim وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان منعا بسند الماضي إخوان ونحن الوضع عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور وفقنا لعامل صالح بقاء سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذول واختم لنا منك بخير اللهم اغفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة أهل الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ومشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات
وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم.